baloni poleteli, kako prelepo izgleda, samo ih ima par komada, ali već je. A mi smo se ovde zadržali, čekali smo malo, kao i uvek mora biti ovih ženskih što su ponele haljine tamo da idu da poziraju ispred balona i kasnili su. Ali dobro, nema veze, drago mi je samo da vidim da baloni danas idu i evo neki su već krenuli. Evo prvi pogled na balone, sad kako se vidi ovde. Se pogledati sa druge strane, sada sam na pogrešnu stranu. Ali evo vidite i ovde. Kreću. S ove druge strane. Ne budemo... Good morning. Welcome my balloon. My name is Emrah, today your pilot. Today 1 hour flight time, maybe 2 time is level, 1 time is validator, and then landing time. Very important time, landing position. I say this landing time, all your group, your face is this side. Turn side please. Turn side lady, turn side, yes. And forward is red group, To je kad sleću.
Letiti na Minsko polje. Ljudi, evo kreće. Malo je bilo zeznica da se uđe balon, se preskače unutra na male stepenice i sad su nam pokazivali da za vreme sletanja moramo da malo čučemo dole i da se uhvatimo za ove drčke što ima ovde. Evo imamo dva kapetana i sad polako krećemo, sve deli u redu. Nije mnogo hladno za sad, ali tu smo blizu ovoga što greje, tako da nam neće biti mnogo hladno. I evo sad ćemo da krećemo. Hadi görüşürüz. Hello, good morning again. Look at the camera. It's for you. It's video time. Welcome my balloon. Welcome Kapadokija. Hello, good morning again. Look at the camera. It's for you. It's video time. Welcome my balloon. Welcome Kapadokija. Hello. Hello again. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight with the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, yes, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So high, I'm up above the clouds. So high, I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. The zero gravity, they got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero
još više, čekaj, sad idemo zgledati. Sad smo se malo previše podigli za moj ukus. Idemo na 500 metara. Malo pre, kad smo bili na 300 metara, rekla sam bili sve vreme u mestu, sad ćemo ići da nešto vidimo ili ćemo samo se vrtimo ovdje u krug i da čekamo sat vremena. Ali sad kad smo se podigli, još dosta više, sad je već krenuo da se pomera više okolo, ali sad je malo strašno. Çok se voli. Da, ove se voli. Evo ga njegov GoPro ovde s kojim nas je slikao kako ga je zakačio kao mali padobranac. Ajde mu kani. Skočio. Şöyle olabilir, uzun slikali selfie sa njegovom kamerom. Türkiye falan çıkıyor. Da, da. Çıkıyor da bizle alakası yok. Tamamen serbest, ulaş. Kako ti se čini vožnja? Divno. Moraš ovdje da pričaš da te čujem. Kaže, moraš da pričaš na ovu stranu da te čujem. E pa ne mogu da čujem. Izvinite, ali ja ne vrtim se tako. Alçalacağız. Videonu otkritiyor. Evo ga ovaj. Vidi ga ovaj što se izduvao dole. Ovo je završio karijeru. Evo ga i ovaj drugi, vidi. Voi kamari, mašallah.
Mi sad spuštamo? Montu nereden çıkarttın ya? Mi kada se spuštamo već? Ma nemam pojma. Sad smo krenuli malo da se spuštamo i pokušava sad da okrene balon na drugu stranu i onda kaže da mora malo da se spusti da bi mogu da ide pravo, a ne tamo u drugi deo da neće da ide. Tako da se sad malo spuštamo, izgleda kao da smo skoro na zemlji i onda će valjda sad polako da okrene. Evo ga, sad se polako već okreće na drugu stranu. Evo, sad smo se spustili skroz nisko i čekamo da se polako okrene pa ćemo onda opet da se popnemo gore. Prvo da kažem, meni odgovore da nije previše visoko ovako. Ovako mi je taman. Hayır, o şey yani yakında bir şey inşaat var. Şöyle şu Türkiye balonlardan gidersek daha iyi. Bak sen otobüste o tarafa doğru gidiyor. Bu tarafta bir yerde de şuraya inebiliriz. Bu arada bir kili zaten değil mi? Bir tur daha at. Kime? Sağına doğru. Spremamo se Biraz daha ileri git. Ofiste misin? da İleri git, sletimo. sağına git. Sağına git. Beyler tut, yavaşlat, basma. Basma, basma. Hocam. Basmıyoruz. Kamera öne git, öne git, öne git. Tamam mı? Bir kere bu please. Bir öne git tamam. Bekle. Ya göre ver. Hadi yavaş. Yavaş bitir abi. Don't need them. You can take video. Okay. Soft landing. Ah, okay. Not very hard. We will park now. We're parking now. Yeah. Çek abi onu. Çeksin abileri. Kako su sleteli lepo taman na ova kolica. Bırak baba. Şuradaki baba var ya, şuradaki baba. Ćao baloniću. Hamur alıyor, ileri git diyorum daha kız kafana kadar gidiyor. Şey mi çıkıntıya mı değdi hocam? Evet. Tamam abi, ağır tutarmazsan. Sepette kalmaya devam. Ne? Sonra anlattım. İçine kat abi. Hava gidiyoruz mu? Değil mi? Evo sad se vozimo na ovome. Çözüm bulmak. Ovaj nam na traktoru vozi balon. Ima i ta opcija. Baş var değil mi? Pa ovaj kao kombi.
u vazduh. Oops. Be careful. Çok az daha. Tamam. Yolun, arabanın tekeri yola kadar gitsin. Biraz daha var. Şey var ya. Ona dikkat edin. Yavaş yavaş. Tamam usta kalıyorum. Tamam eyvallah. Çağrı. Torba olmazsa şey at. Çubuk var ya. Birer birer sepetten ayrılıyoruz. Berkan sen de bu taraftan misafirlerimize yardımcı ol. Birer birer ayrılıyoruz abi. Gotovo je. Sad polako izlazimo. Bu olmaz, burada problem. Čekamo, zato što ovdje je ovaj... Slow. Čekaj, ne idem ja još. Ajde. Mama. Tamam abi, dur. Evo gaz. Ajde. Sizler arabada kaldı herhalde. Yok mu? Al. Lakše je da se izađe nego se uđe. Evo, raspakivanje. Gotova vožnja, izduvali smo balon i sad trebali bi da imamo ovdje šampanjac i da dobijemo diplome kao da smo uspešno završili. North Korea? North Korea. North Korea. Başla usta. Welcome again, Anatolian family. Today 5 minutes flight time, high level 600 meter, and sail level and landing time, soft landing today. Efendim bugün 55 dakikalık uçuş yaptık. Tam 55 dakika sürdü. 1600 metrede sabit geldik. Gökyüzü biraz kapalıydı onun için. Böyle havadan izlettim size. Emniyetli bir iniş yaptık. Thank you for my team. Security landing time. Efendim ekibim için bir alkış alabilirim. Emniyetli bir iniş yaptığımız için. You like shopping? Yes. Yes. You like shower? Yes. Okay. You are ready? Yes. Say again. 1, 2, and startma. 3. Thank you. Not with alcohol. Energy drink for you, please. Ben mi içeceğim? Meyve suyu, amrol. Really. Bravo. Dobili smo i diplome da smo uspešno završili let. Super je bilo. Gotta let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me.